Ngiye kubwira nti watubwiye ko wigeze kugira inama M23 irakumvira. Ntago ari inama nabagire ngewe narasesenguye. Warasesenguye barumva. Abantu bambaje umuntu nese umuntu nimba mbaje ndi umucura bwenge akambaza ngo ubusenga Burundi ntubigiye kugaruka kwisubiza Uvira. Ntago nikiretse nibaza bakarwanisha infantry bakabanza bagagara ku butaka bwa Kongo bakajya barasa M23 bahagaze ku butaka bwa Kongo. Ariko nibakomeza kwirasa bari ku butaka bw'u Burundi ni kompura ku bigo byose bya gisirikare biri Bujumbura. Ngaho rero gira inama nyene Cubahiro Evariste Ndayishimiye turebe ko nawe yaza kwikurikiza ikamugirira umumaro. Urwaraka abantu bashinja u Rwanda ndaseka. Muri UN bavuga ngo hari imbundiri nzahaha ngo mu Bugarama rwose ngo yarashe ku butaka bw'u Burundi. Uwa Kongo nawe hari imbundiri mu Bugarama rwose wajya bari babigambanye. FDNB yarashe muri Kongo ngo kariho twari tugeze ibiganiro dukora barabyumva. Kimara kuvuga ayo magambo nyuma y'amasaha 28 M23 hitibwira Bujumbura ngo nimwongera kugira isasu na rimwe murasa ku butaka bwa Kongo muri mu Burundi ntago turasa cibitoke ni Bujumbura. N'ikimenyimenyi Mercure ikibuga bahita bagifunga, donc bahita bakisabota nko kubwira ngo nimukomeza ntago turakomeza kubabembereza na gato, muve muri ibi bintu si wanyu mubiturekemo, ahubwo mufate n'abahungu bari mu misozi mubahamagare bamanike intwaro zabo cyatubaha inzira akayira abantu. Kibuga cy'indege cy'u Burundi ariko ngo ntago gifunze. No, hari ukuntu bagisabota nko kwereka ngo nta ndege ya gisirikare hagurukiriza, indege zihari nuko tubishaka ko zihaba zirahagurukira ko tubona ko ari za gisivile, ariko ibindi nugikoresha mu bikorwa bya gisirikare n'ukuri cyangwa se turakurahira Uwiteka yuko aho kujya indege hagurukira ahubwo irashwanyukira cyangwa se so mu magambo makeya kuba abo baneva bambonamo ikibazo ntago bakabaye bambonamo ikibazo, ahubwo bakabaye batega amatwi nanjye umwuka yanyemeza kubagira nk'inama yabafasha. Ariko nta yindi nama, muve muri Kongo, abarundi muve muri Kongo, mu focusing ku gihugu cyanyu no kugiteza imbere. Ku rundi ruhande ukomeje gukomeza umutsingo mukomeze mujyeyo. Ntago ubundi wemerewe kuba generali udahorana isasu ryanditseho president w'igihugu cyawe muri chamber, kuvuga ngo hari imirongo ari burenge nkamubwani garuka. Donc icyo gihe utumva ufite uwo mutima wo kubikora no kubitekereza, ugomba kuguma kuri rank ya colonel ntuharenge. Hari cyo umugenerali ni umuntu ugomba kuba ashobora kureba inyungu z'igihugu akazishyira imbere y'uvuga ngo kanaka niwe wampaye ranka, kanaka niwe ivi na ivi. So ariko hari usanga abantu bamwe bibagoye kugira ngo bakore inshingano bakagombye kuba bakora n'ibindi nk'ibyo. So urashaka kumbaza iki? Ariko nyine Uvira n'inzirigana muri Katanga, niyo mpamvu mu buryo buri geopolitique Uvira isobanura ikintu kinini. Niyo mpamvu ubona bari barayishyizemo ingabo zigera mu bihumbi 20. His Excellency watanze ayo makuru kubona bari banze kwivira president wacu. Iyo mvuze His Excellency mbavuze President Paul Kagame, ubwo nshatse kuvuga Kisekedi nanavuze His Excellency nakongera izina rye. Hari ukuntu ibingira yavuze ngo abantu bose mu gisirikare ukuru tumwita fande, ariko iyo tuvuze ngo fande tugira izina dushyiraho atubwo tuba tuvuze His Excellency Paul Kagame. Imbye okay. Noneho rero icyo nashaka kubaza, iyi Uvira abarundi bari barabaye nkaho bayitangiye, baravugaga bati iyi Uvira tuyihombye ni nk'umutima w'u Burundi twaba turangiye, mbese n'abaturage ukumva ko ariho barambirije no muri comment twarabibona. Uvira ni n'ubuntu ni kibitoke. Oya Uvira rega buriya ngo ni abarundi bafite ibikorwa byinshi, ama station ya essence, ibiki ubucuruzi bukomeye bwakorerwaga muri Uvira mu gihugu cy'abandi. Noneho rero bazakomeza gukora nese M23 ko babuza ubucuruzi. Oya aho uburuzi yaba bavaga muri Kongo bakareka kwica abanyamurenge, ariko bakavuga bati dufite ubucuruzi bwacu hano natwe mujye mureka tubukore neza. Nese M23 gufunga ubucuruzi icyo nanjye kubaza rero iyi ari guhindura ubuyobozi bubi ubu Burundi
bwavugaga ko iraso mbese hazameneka amaraso haba hashoboka kugira ngo Uvira bayirinde. Uvira yafashwe, biraza kugenda bite ku buyobozi? Icyo nagiye kubaza, biraza kugenda bite ku buyobozi bwa Neva? Ese abaturage b'abarundi n'abarundikazi baraza gukomeza kwihanganira kubaho nta gitoro gituruka Uvira, nta bucuruzi buturuka Uvira, aho Neva barakomeza bamuba inyuma cyangwa baraza kumutera kudeta? Ese Neva waraza kubyitwaramo gutaraza kugira n'imishyikirano n'ingabo za M23? Neva arapfukamira M23 n'u Rwanda kandi kuko n'abantu babiri batandukanye nubwo bamwe babahuza. Ibyo bintu icyo kibazo mubajije ongera ugitekerezeho neza. Kandi niyo nzira yonyine asigaranye. Nese ndafite niyi. Nyine Cubahiro arapfukamira Perezida Kagame na M23 cyangwa se na Corneille Nangaa. None se muri politike nta mwanzo uhoraho. Muri politike nta gukora ikintu kuko gikunze, ugikora ikintu kuko aricyo kirimo umubare urimo inyungu wari ukeneye. None uragira gukora ibiki bindi? Ibyo yatekereje bwa mbere byari kuvangaraza arasa. N'abapfukamira rero arasubiza amafaranga Kisekedi. Ahantu wajyanye 2020 cyo washaka kugeraho ntukigereho, ibisigaye no none se amafaranga y'abandi ko yari opposite icyo watekereje. Amafaranga Kisekedi. None se afite amasezerano yanditseho ngo amafaranga yuzayansubiza. Si kontara bagiranye se? Ni kontara? None se ingabo za Mobutu ko zaje gufasha Byara bakanzeho bikanga ntibisubiriyeyo. None se hari uwigeze wango nsubiza ibi nibi? Muri politike nta muntu ukubwira ngo nsubiza. Nareka nago bibaho. Politike birangira. Mu gihe Neva adashaka kugira n'imishyikirano na M23 biraza kugenda bite? Sesengura aho hantu. Muri politike ni muri mafiya. Ni nko umuntu yabwira umotari ati ugenda unkatira imitwe y'abamotari, nako yabwira umuntu ati ugenda unkatira imitwe y'abamotari nzanire za moto, yamara kuyaguka yaryo gacaho. Ikikabije yagukora no kugukuraho umutwe nawe, ariko ntabwo yajya akorera kuri RIB. Ntako bibaho, ntagusubiza, nta nko kiruka. None Neva aramusa niko umuntu yaba yaje kubanga kuri YouTube ngo reka ngwe miliyoni nsebereze kanaka ukayaryo kamwihorera, bose yakujyana RIB. Keretse nawe wavuze ati naye ndashyira abo kugusebya ahubwo mbishire noneho bakudirigana, ashobora no kukwicisha. Wenda keretse icyo. Naho ubundi none se Neva ibiceri bamuhaye biriye akareka kujya Kongo agapfukamira u Rwanda, Kisekedi yamurasa. Ariko Neva reka mbanze nkwibutse bwana Apotre Mutabazi. Neva ongera umwibuke neza, yari yagiye ahantu mu rusengero aravuga ati twebwe dufite ingabo mubona nizitagaragara. Neva ziriya ngabo ze zatsinzwe nizigaragara, ariko ngo hari izindi mutabona mwebwe. Ari nacyo kintu gituma mumwitiranya. Uravuga ngo azapfukamira abo bandi gute? Neva ntagabaza ibyarimo. Nuko hari igihe bivuga abantu bakavuga ngo president se ngo ni gute yabatazi ibyarimo, ngari na general no. Neva ngo general b'i Burundi ne Cubahiro ntabwo zibyarimo, umuntu yoboye igihugu wabaye general. Reverend kuriyo ni wabitwibwiriye. Kandi buri bwo yabitubwiye ntabwo yatubeshye. Nawe yahoze ari umurwanyi, manze yari colonel. Reverend kuriyo yatubwiye ati Red Tabari ivuga ngo yafata igihugu cy'u Burundi. Ati twe twarwanye imyaka 10 tutarafata n'umurenge. Ubwo yararangiye kumbwira ko abajenerali bose b'u Burundi nta wiyizi yafashe umurenge. None se hari uwo bafashe muri Kongo ukuvuga ngo bafashe agasoze kitwa, kandi bakubwira ko u Rwanda ngo bigeze kurukubita ngo bararukubita ngo barundanga imirundo ngo by'imirambo hariya mu Kirundo, ntabwo abyumvise. Ibyo no kuvuga ngo ubaye president utanaza amateka n'abakwandikira speech ntibagukosora. U Burundi bwarwanye n'Ubugesera. U Rwanda rwitwa u Rwanda rw'Ubugesera cyangwa rwitwa urwa Gasabo? Rwitwa urwa Gasabo. Bigeze barwana na Gasabo? Barwanye ubwo n'Ubugesera? Barwanye n'ubwami bw'Ubugesera. Uzi ko barwanaga n'akarere we? Barwanye n'ubwami, yari ubwami, bwari ubwami. Donc urabona u Rwanda rwa Gasabo rwakubise Ubugesera nyine Ruranda. Byari nk'akarere kano mu Rwanda. U Rwanda rwakubise umwami w'Ubugesera Ruranda. Rukubita bo mu Bashi Ruranda. Bandaga basatira u Burundi. Nwango abo Burundi bwatsi nta nubwo babatsinze, baguye miswi. Imirambe yuzura mu Kirundo. Ubugesera bunanirwa gutsinda u Burundi n'Uburundi bunanirwa gutsinda Ubugesera. Ariko abo bantu baguye miswi, ahubwo urwa Gasabo ruragenda rurabakubita, Ruranda nyine rurahafata. None se urumva rufata ahantu hegereye Burundi. None se ubwo ko numvise abantu banuganuga ko iyi ntambara ngiramutse ibaye ngo no kuri hagati ya 23 ngo n'ingabo z'abarundi ngo Burundi ngo nabwo ngo barashaka kubwigarurira, ngo nabwo barashaka kubufata bakabwegeranya. Ibyo wakumva neza ni nkuko Uburundi, ingabo z'u Burundi cyangwa umusirikare umwe w'u Burundi yazaga kubita umudaso, ariko yamara kubita cyase yaza akarwana n'umudaso bakagwa miswi bakarwana n'amasaha 3 bananene kunesha undi, kuko ni rwoyo rwabo. Buriya u Rwanda urushize mudaso gusa, u Burundi bwavuga ngo tuzabatera nkabyumva burya kandi nabo bagwa miswi. Daso z'u Rwanda zagwa miswi na FDNB
kugira ngo byumve neza. Ariko Burundi babushyize hasi cyane. Oya, daso z'u Rwanda isufiye kuziha kabarebe kuzikomandinga cyangwa ibingira. FDNB urasize. Bakudiriganira FDNB. Daso z'u Rwanda zaye ibingira donc kuko mu gisirikare wundi kamanda ni umataringa cyane. Burya. None mwe mufite abajenerali batiza bafite umurenge. None se ko mwiba mushinja u Rwanda ngo rufashe M23 ku Rwanda no rufite abajenerali bafashe Uganda ku bwaho bote basubira mu ishyamba bafasha Museveni akuraho bote babohora u Rwanda bafata Kongo ubwo bantu sinumva kumva bafashe igihugu kane ku bwaho bote ku bwa Museveni u Rwanda Kongo sindi kumva barafashe igihugu incurenye cyangwa se ibihugu incurenye. None ufite abatarigize bafata umurenge kweri ari n'ibintu u Rwanda ntituravuga ko tuzatera Amerika turubaha Amerika kuko iruturusha imbaraga mu bya gisirikare ariko no Burundi nabwo rwumve yuko u Rwanda na Amerika ku Burundi Yesu Burundi ntibakubwiye ngo nibwo burimo burasatira buruza mu myanya mu myanya ya mbere y'ibihugu bikize ntabwo Perezida Neva bikubwiye ni ukuntu FDNB yabaguye imiswi na daso z'u Rwanda none hariko ubwo Burundi bukaza bwa ngo twatsinze u Rwanda ngo twabanywesheje amazi noneho ariko bakakubwira ko bashaka kuzatera ikigo cy'abajepe. Yego ni munyemere nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira Umurwa Live TV aho muri hose reka tubifurize kugubwa neza. Nitwa Karabo K'Imana inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti nkuko mubibona rero imbere yanyu twagaruye Apotre Mutabazi. Murabyuka ko twagiranye ikiganiro cyiza ubushize twaraganiriye cyane rwose n'umusesenguzi mwiza kandi abantu benshi muramukunda yaba hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ubwo rero muze kuba hafi ya internet yanyu bitewe n'ikoranabuhanga urimo urakoresha ubundi mwumve ubusesenguzi agiye kuduhereza ahangaha. Ikindi ukeneye kutuvugisha duhamagare kuri 0786 685 784. Shimire wowe wakanda subscribe kandi nawe utarayikanda yikore kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza tukugezaho umunsi ku munsi. Rero ikiganiro ngiye gukora cyangwa tugiye gukorana na Apotre Mutabazi ni ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro turaba twirekuye gifunguye, ubwo ntuze gucikanwa ugikurikire kuva gitangiye kugeza gisoje unagisharinge. Reka rero ntangire mwakira mu kiganiro, ikaze mu kiganiro Apotre Mutabazi. Murakoze ko mikaze. Apotre Mutabazi ni Mutabazi Kabara Maurice mwene Kabarera Kabahandwa akaba ari nge mucura bwenge na ryabuye abubatsi banza ariko komana ryaturanywe kandi akaba ari rikomeza imfuruka ariko kari Yesu byimenyera nyine ubwo ni bakomeze bahomba. Yego Apotre ntago nshaka ko turi butinde ndagira ngo duhite twirukanka cyane abantu baranyotewe n'iki kiganiro tunyarukire hano muri Uvira na gace kaba mu burasirazuba bwa Kongo harya sibyo mu burasirazuba bwa Kongo mu burasirazuba se buriya cyanga yani burasirazuba bwa Kongo ariko iyo bariye ku Rwanda nyine ubwo batwa twayize mu majyepfo no mu burengerazuba yego cyangwa se bisatiriye mu majyepfo yego. Iyo Uvira rero itarafatwa M23 yahereye aho bita za Kibumba imanuka igera hano ntuza hano ku kibuga cy'indege cya Hera hano bafashe babanje gufata mbere hakomeye cyane ahita ngo Goma baramanuka baraza bafata Goma barakomeza barambuka za Kavumu ariko bageze muri Uvira hafi ya Uvira barabana abarundi bati ni twebwe twabazitiye bamwe batangira kujya bidoga bakajya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kungurukana bumenyi mu Kirundi niko bavuga yambwa yasaze iravuga ngo mu gisida cy'u Burundi ngo ntago Uvira izigera ifatwa. Imbwa yasaze yihubwo bawo mukunda kwita ngo na Apotre ariko nyine areba nkabona n'umuntu mbaye hagase ni wowe wisimbwa wabuze ubwenge gusa. Paulo yavuze ibye mu ba Filipi bice 3:2 nushaka kwasoma urabona ibye Paulo yabivuze rero nta tagira ngo ni ibintu mpimbiya haranditse ngo mwirinde izo mbwa ngo mwirinde abake bagukeba kubi kandi abo yantu yavugaga bakibaga gukeba kubi bitaga nabo ba Aposo. Hari umuntu rero ukavuga ati wowe uri yasaze dakingiye ibindi byo babeshya ubu nimbaye hagase kubabwe uri wavuga ku muntu mujya kuba ku rwego rumwe rw'imitekerereze oreka berekera abandi bazagira ibyo bamubwira ariko nyine ngo yari yavuze ngo ntago Vira ishobora gufatwa ngo buriya ngo ntago mubizi ngo igisata cy'uburu cyavuye kiruka kandi kwiruka ntago ari uko cyari kibishoboye ahubwo nuko bahuye n'abantu bazi gupanga urugamba bakora karita y'urugamba rwabo bakayikora neza. So ikindi Christopher nimba ari Rando
avuga ngo akunda abanyarwanda, akunda u Rwanda ngo rwubatse ibintu bikomeye ngo nyuma ya genocide, ariko ngo ni ikosa ngo rwakoze ngo rikomeye, ngo niryo kosa rya mbere rikomeye gufata Uvira. Kukibaza M23 ifata Uvira bigahinduka u Rwanda rwafashe Uvira ngo ruyikoze ikize. Nibyerega ni amakosa baba bakora mu buryo bwa diplomasi, kwemeza abantu ko u Rwanda ari ngo M23 ari RDF nta kimenyetso gihari. Ibyo byose amakosa barimo gukora abo bantu babivuga. Iyo umuntu afite ubuhangange nk'ubwo bafite kandi abazapfata ari bene wabo, nyine akora amakosa kubera yose ashatse, kubera ko ikeneye n'amabuye. Ariko byo ku bantu babireba neza mu buryo buri geostrategique na geopolitique, Uvira irakomeye kurenza uko ubitekereza. Kuko nk'urugero Uvira utarayifata ntago wajya muri Katanga, kandi na Katanga izabatombe mu minsi mikeya buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi, Amerika ntigashuke ba Kisekedi ngo namwe mu cyubwoba kubera ibishuko irimo yishukira abagabo bakora. Kambwira amakuru yansekeje. Nibwo bwa mbere nari mbonye amakuru nyahawe nyine n'abampa amakuru, kandi ubu nsanzwe nizera ko bampa amakuru y'ukuri. Ariko ayo ngayo yaransekeje, mba tempted kutemera kara y'ukuri. Makuru yanjye zarambwiye ati Kisekedi ndayishimiye baragushaka. Ese baranshakira iki? Kunyica, kungura. Kuko sinigurisha, singurwa. Ndayishimiye na Kisekedi ari we bashaka se Apotre Mutabazi. Ayo makuru byananiye kuyemera. Bagutumyeho. Marerezuma n'ukuri. Ngiye muri telefone yanjye nahita nkwereka uwo batumye, ariko bamona byaramunaniye. Yarabanje araza ku gitabo nanditse cyitwa ngo Kisekedi face à une équation géopolitique aturaze ngo narakikweretse. Araza aramwanga ngo ndashaka kugura kopi 50. Ngiye mu mutwe wanjye numvaga ko ari umuntu wo muri Minafete yo mu Rwanda pe. Mu mutwe wanjye nicyo kintu cyari kirimo. Vuga ni we abantu muri Minafete mu Rwanda bagira ngo barebe ikintu gikubiyemo. Nyuma za kunsharinga link umuntu ansharinze link, ndavuga ni wowe uri wa Kinshasa tu. Uri wa Kinshasa tu. Biri aho ngaho nyine bitwara. Ari ukuntu abantu bareba mu basesenguzi bose bari kuri YouTube zose akatuye umuntu aturi nabi. Kuko nge ntago nsengura abantu barabyitiranye, nkuru bucura bwenge. Ni bucura bwenge. Nk'urugero naravuze nti M23 nigerageza kurasa ku butaka bwa Kongo mu matwari ya M23 n'abaturage barinde umutekano wa M23, ikompura imwe gusa aramwendire skarimusha M23 ku butaka bw'u Burundi. FDNB karasa muri Kongo iri ku butaka bw'u Burundi nkuko yabikoze mu minsi yatambutse. FDNB irasa kuri M23. Nyine irasa kuri M23, ariko irasa no mu baturage. Reka ikibazo yaba yarasaga ku basirikare. Ariko niba yarasa ku basirikare, none se bwo urarasa ku basirikare batemere kugusubiza kuko uri ku butaka bw'u Burundi. Ntibabasubije bakasimbagurika bati cya data we. Ubundi umukoloneli wari gukoresha imbunda mu Kibitoke ngo sinzi ukuntu ngo bajugunya akantu munsi ya twadusabo tw'abagabo, ntanze gukoresha iryo jambo ry'ikinyarwanda. Iyi kompura izamurana n'imbunda yose n'umukoloneli ihereye munsi y'udusabo. Naho bajugunya ikompura, kuko abantu ko bajugunya nabi irasiramura kandi nta kinyishyiraho. Nicyo nyikundira. Iyo udashaka kumva ukaburi nese abarundi bari kuvuga nk'uyifana Apotre Mutabazi. No, ndavuga ukuri gwari. Uburundi buri muri Kongo bukora yiki? Abantu bafite ibyo babaza leta yabo. Wowe uhisuza uti mu mpamabuye uzanye n'impamvu z'amazuru, politique primitive yawe, ngibintu by'abanelotike, ngibintu by'abahamite, ngibintu ngo by'ababantu urunza aho ngaho. Buriya impamvu Burundi buri mu Kongo, this is on record. Mu bibimbwirira abantu. Impamvu Burundi buri muri Kongo. Baragusubiza abarundi nabo bari hano bararekereye bari kumva, kandi turanabakunda abarundi n'abarundi kazi. Buriya nzi no gutansigaye ntandukanye SNDD n'abarundi. Abarundi n'abana beza. Nibyo. Na FDNB nayo irarengana. Nkuko kudeta yo mu Burundi ishobora kubira imbere ahangaha. Neva nakomeza kuzana biriya bintu by'ubudede no kuvuga ngo arajya muri Kongo yibone yiciriza y'abana b'abarundi. Nuvuga ngo impamvu Neva cyangwa se Dede abadede, impamvu abadede bari mu Burundi
n'impamvu FDLR iri mu impamvu abadede bari muri Kongo n'impamvu FDLR iri muri Kongo ni zimwe, nta tandukaniro, byose ni bimwe, n'amoko n'ubwicanyi ni jenoside, ni ibintu by'urugomo n'ubugome. None rero ngarutse icyo nakubwiraga, naravuze ngo Uburundi niburasa muri Kongo ikompura imwe gusa, imwe yonyine, bukarasa buri ku butaka bw'u Burundi, mbwira intare za Sarambwe ngo muhite murasa i Bujumbura. Ni wewe bibabwiye? Ndavuga ni murasi Bujumbura, na Ahitofeli bibabwiye. Ahitofeli yaragira inama Abusalomu, aramubwira ati mpinga ibihumbi 12, inzovu n'ibihumbi 2, ndagenda ndebe Dawidi mushyiremo maneko n'abaguye agacuha asinzire kidogo mite mugwa hejuru muci gihanga. Kandi iyo nama iyo ijya mu bikorwa n'Uwiteka ntiyari kubihagarika, Dawidi yari kubarangiye. Dawidi amenye ko Ahitofeli yafashe uruhande rwa Abusalomu, ahita asenga ngo oh Lord, turn the wisdom of Ahitofel into foolishness. Imana zagize ngo afashe ubwenge bwa Ahitofeli bugira ubugoryi, no, ahubwo yafashe abaturage bagira ibigoryi, na Abusalomu mugira ikigoryi, ku buryo abwirwa ubwenge bwa Ahitofeli. Wabonye ukuntu Mutabazi ari avuga amagambo kumva umuntu wanditse ngo ni umusazi, kandi ugasanga ubu byanditse n'uwa Kacyiru, noneho ntabwo noneho ari babandi. Donc iyo utangiye kumva ubwenge ukabwumva ari ubusazi, ubu utangiye kugira ikibazo. Ndashima ko hano abavuga ngo ni ubusazi ni babandi bambaye bodaboda zidasa, n'abandi banywera umogi, n'abandi baraye kuri Suruduwire, ariko abanyabwenge n'abahanga. Ushatse kuvuga ko abakene badatekereza neza? Abakene batekereza cyane, ariko ntabwo batekereza neza. Abakire nibo batekereza neza. Abo bakire rero batekereza neza n'abayobozi baravuga ati Mutabazi uri mu murongo muzima, kandi ibyawe turabibona tukabiha agaciro kabyo. Ariko nanone FDNB yarashe muri Kongo, nukuvuga ngo hariho twari tugeze, ibiganiro dukora barabyumva. Nkimara kuvuga ayo magambo, nyuma y'amasaha 28 M23 ihita ibwira Bujumbura ngo nimwongera kugira isasu na rimwe murasa ku butaka bwa Kongo muri mu Burundi, ntago turasa Cibitoke, ni Bujumbura. N'ikimenyimenyi Merkior, ikibuga bahita bagifunga, donc bahita bakisabota, nko kubwira ngo nimukomeza ntago turakomeza kubabembereza na gato, muve muri ibi bintu, si wanyu, mubiturekemo, ahubwo mufate n'abahungu bari mu misozi mubahamagare bamanike intwaro zabo, cyatubaha inzira akayira. Ikibuga cy'indege cy'u Burundi ariko ntago gifunze, no, hari ukuntu bagisabota, nko kwereka ngo nta ndege ya gisirikare hagurukiriza, indege zihari nuko tubishaka ko zihaba zirahagurukira, ko tubona ko ari za gisivile, ariko ibindi nugikoresha mu bikorwa bya gisirikare n'ukuri, cyangwa se turakurahira Uwiteka yuko aho kujya indege hagurukira, ahubwo irashwanyukira, cyangwa se so mu magambo makeya, kuba abo baneva bambonamo ikibazo, ntago bakabaye bambonamo ikibazo, ahubwo bakabaye batega amatwi nanjye umwuka yanyemeza kubagira nk'inama yabafasha. Ariko nta yindi nama, muve muri Kongo, abarundi muve muri Kongo, mu focusing ku gihugu cyanyu no kugiteza imbere. Ku rundi ruhande ukomeje gukomeza umutsi ngo mukomeze mujyeyo, ntago ubundi wemerewe kuba generali udahorana isasu ryanditseho perezida w'igihugu cyawe muri chamber, aho kuvuga ngo hari imirongo ari burenge nkamubwira ni garuka. Donc icyo gihe utumva ufite uwo mutima wo kubikora no kubitekereza, ugomba kuguma kuri rank ya colonel ntuharenge. Hari cyo umugenerali ni umuntu ugomba kuba ashobora kureba inyungu z'igihugu akazishyira imbere yo kuvuga ngo kanaka niwe wamuhaye ranka, kanaka niwe ivi na ivi. So ariko hari igihe usanga abantu bamwe bibagoye kugira ngo bakore inshingano bakagombye kuba bakora n'ibindi nk'ibyo. So urashaka kumbaza iki? Ariko nyine Uvira ni inzira muri Katanga, niyo mpamvu mu buryo buri geopolitique Uvira isobanura ikintu kinini. Niyo mpamvu ubona bari barayishyizemo ingabo zigera mu bihumbi 20. His Excellency watanze ayo makuru, ukabona bari banze kwivira perezida wacu. Iyo mvuze His Excellency mbavuze Perezida Paul Kagame, ubwo nshatse kuvuga Tshisekedi nanavuze His Excellency nakongera izina rye. Hari ukuntu ibingira yavuze ngo
abantu bose mu gisirikare ukuru tumwita afande, ariko iyo tuvuze ngo afande tugira izina dushyiraho atubwo tuba tuvuze His Excellence Paul Kagame. Okay. Noneho rero icyo nashaka kubaza, iyi Uvira abarundi bari barabaye nkaho bayitangiye, baravugaga bati iyi Uvira tuyihombye ni nk'umutima w'u Burundi twaba turangiye, mbese n'abaturage kumva ko ariho barambirije, no muri comment twarabibona. Uvira ni n'ubuntu ni Kibitoke. Oya, Uvira rega buriya ngo niho abarundi bafite ibikorwa byinshi, amasitasiyo ya essence, ibiki ubucuruzi bukomeye bwakorerwaga muri Uvira mu gihugu cy'abandi. Noneho rero bazakomeza gukora nese M23 ko babuze ubucuruzi. Oya, aho uburuzi yaba bavaga muri Kongo bakareka kwica abanyamurenge, ariko bakavuga bati dufite ubucuruzi bwacu hano natwe mujye mureka tubukore neza. Nese M23 gufunga ubucuruzi muri kubutaka bwa Kongo. Icyo nenge kubaza rero, iyi ari guhindura ubuyobozi bubi. Ubu Burundi bwavugaga ko iraso rye mbese hazameneka amaraso haba hashoboka kugira ngo Uvira bayirinde. Uvira yafashwe, biraza kugenda bite ku buyobozi? Icyo nagiye kubaza, biraza kugenda bite ku buyobozi bwa Neva? Ese abaturage b'abarundi n'abarundikazi baraza gukomeza kwihanganira kubaho nta gitoro gituruka Uvira, nta bucuruzi buturuka Uvira, aho Neva barakomeza bamuba inyuma, cyangwa baraza kumutera kudeta? Ese Neva waraza kubyitwaramo gutaraza kugira n'imishyikirano n'ingabo za M23? Neva arapfukamira M23 n'u Rwanda, kandi kuko n'abantu babiri batandukanye nubwo bamwe babahuza. Ibyo bintu icyo kibazo mubajije ongera ugitekerezeho neza. Kandi niyo nzira yonyine asigaranye, nese ndafite niyi nyine cubahira arapfukamira Perezida Kagame na M23 cyangwa se na Corneille Nangaa. None se muri politike nta mwanzo uhoraho. Muri politike nta gukora ikintu kuko gikunze, ugikora ikintu kuko aricyo kirimo umubare urimo inyungu wari ukeneye. None uragira gukora ibiki bindi? Ibyo yatekereje bwa mbere byari kuvangaraza arasa. N'abapfukamira rero arasubiza amafaranga Kisekedi. Ahantu wajyanye 2020 cyo washaka kugeraho ntukigereho, ibisigaye no none se amafaranga y'abandi ko yari opposite icyo watekereje. Amafaranga Kisekedi. None se afite amasezerano yanditseho ngo amafaranga anyuza yansubiza. Si kontara bagiranye se? Ni kontara. None se ingabo za Mobutu ko zaje gufasha Byara bakanzeho bikanga ntibisubiriyeyo. None se hari uwigeze bango nsubiza ibi nibi? Muri politike nta muntu ukubwira ngo nsubiza. Nareka nago bibaho. Politike birangira. Mu gihe Neva adashaka kugira n'imishyikirano na M23 biraza kugenda bite? Sesengura aho hano. Muri politike ni muri mafia. Ni nko umuntu yabwira umotari ati ugenda unkatira imitwa y'amotari, nako yabwira umuntu ati ugenda unkatira imitwa y'amotari nzanire za moto, yamara kuyaguka yaryo gacaho. Ikikabije yagukora no kugukuraho umutwe nawe, ariko ntabwo yajya korera kuri RIB. Ntako bibaho, ntagusubiza, nta nko kiruka. None Neva aramusa niko umuntu yaba yaje kubanga kuri YouTube ngo reka ngwe miliyoni nsebereze kanaka ukayaryo kamwihorera, bose yakujyana RIB. Keretse nawe wavuze ati naye ndashyira abo kugusebya ahubwo mbishire noneho bakudirigana, ashobora no kukwicisha. Wenda keretse icyo. Naho ubundi none se Neva ibiceri bamuhaye biriye akareka kujya Kongo agapfukamira u Rwanda, Kisekedi yamurasa. Ariko Neva reka mbanze nkwibutse bwana Apotre Mutabazi. Neva ongera umwibuke neza, yari yagiye ahantu mu rusengero aravuga ati twebwe dufite ingabo mubona nizitagaragara. Neva ziriya ngabo ze zatsinzwe nizigaragara, ariko ngo hari izindi mutabona mwebwe. Ari nacyo kintu gituma mumwitiranya. Uravuga ngo azapfukamira abo bandi gute? Neva ntagabaza ibyarimo. Nuko hari igihe bivuga abantu bakavuga ngo president se ngo ni gute yabatazi ibyarimo, ngari na general no. Neva ngo general b'i Burundi n'icubahiro ntabwo zibyarimo, umuntu yoboye igihugu wabaye general. Reverend kuri yo ni wabitwibwiriye. Kandi buri bwo yabitubwiye ntabwo yatubeshye. Nawe yahoze ari umurwanyi, manze yari colonel. Reverend kuri yatubwiye ati Red Tabari ivuga ngo yafata igihugu cy'u Burundi. Ati twe twarwanye imyaka 10 tutarafata n'umurenge. Ubwo yararangiye kumbwira ko abajenerali bose b'u Burundi nta wiyizi yafasha umurenge. None se hari uwo bafashe muri Kongo ukuvuga ngo bafashe agasoze kitwa, kandi bakubwira ko u Rwanda ngo bigeze kurukubita ngo bararukubita ngo barundanga imirundo ngo by'imirambo hariya mu Kirundo, ntabwo babyumvise. Ibyo no kuvuga ngo ubaye president utanaza amateka n'abakwandikira speech ntibagukosora. U Burundi bwarwanye n'Ubugesera. U Rwanda rwitwa u Rwanda rw'Ubugesera cyangwa rwitwa urwa Gasabo? Rwitwa urwa Gasabo. Bigeze barwana na Gasabo? Barwanye ubwo n'Ubugesera? Barwanye n'ubwami bw'Ubugesera. Uzi ko barwanaga n'akarere we? Barwanye n'ubwami, yari ubwami, bwari ubwami. Donc urabona u Rwanda rwa Gasabo rwakubise Ubugesera nyine Ruranda. Byari nk'akarere kano mu Rwanda. U Rwanda rwakubise umwami w'Ubugesera Ruranda. Rukubita bo mu Bashi Ruranda. Bandaga basatira u Burundi. Nwango abo Burundi bwatsi nta nubwo babatsinze baguye miswi. Imirambe yuzura mu Kirundo.
Ubugesera bunanirwa gutsinda Uburundi n'Uburundi bunanirwa gutsinda Ubugesera, ariko abo bantu baguye miswi ahubwo urwagasabo ruragenda rurabakubita, ruranda nyine rurahafata. None se urumva gufata ahantu hegereye Burundi. None se ubwo ko numvise abantu banuganuga ko iyi ntambara ngiramutse ibaye ngo no kuri hagati ya 23 ngo n'ingabo z'abarundi, ngo Burundi ngo nabwo ngo barashaka kubwigarurira, ngo nabwo barashaka kubufata bakabwegeranya. Wakumva neza ni nkuko Uburundi, ingabo z'u Burundi cyangwa umusirikare umwe w'u Burundi yazaga kubita umudaso, ariko yamara kubita cyangwa se yaza akarwana n'umudaso bakagwa miswi, bakarwana n'amasaha 3 bananiwe kunesha undi, kuko ni rwoyo rwabo. Buriya u Rwanda urushyizemo daso gusa, u Burundi bwavuga ngo tuzabatera nkabyumva burya kandi nabo bagwa miswi. Daso z'u Rwanda zagwa miswi na FDNB kugira ngo byumve neza. Ako Burundi babushyize hasi cyane. Oya, daso z'u Rwanda isufiye kuziha kabarebe kuzikamandinga cyangwa ibingira. FDNB urasiganira FDNB. Daso z'u Rwanda za ibingira, donc kuko mu gisirikare wundi kamanda ni umataringa cyane. Burya none mwe mufite abajenerali batiza bafite umurenge. None se ko mwiba mushinja u Rwanda ngo rufashe M23, ku Rwanda none rufite abajenerali bafashe Uganda ku bwaho bote, basubira mu ishyamba bafasha Museveni akuraho bote, babohora u Rwanda, bafata Kongo. Ubwo abo bantu sinumva kumva bafashe igihugu kane ku bwaho bote, ku bwa Museveni, u Rwanda, Kongo. Sindi kumva barafashe igihugu incurenye cyangwa se ibihugu incurenye. None ufite abatarigize bafata umurenge kweri. Ari n'ibintu u Rwanda ntituravuga ko tuzatera Amerika, turubaha Amerika kuko turusha imbaraga mu bya gisirikare, ariko n'u Burundi nabwo bwumve yuko u Rwanda na Amerika ku Burundi. Ese Burundi ntibakubwiye ngo nibwo burimo burasatira buruza mu myanya mu myanya ya mbere y'ibihugu bikize, ntabwo Perezida Neva yabikubwiye. Ni ukuntu FDNB yabaguye imiswi na daso z'u Rwanda. None hariko ubwo Burundi bukaza bwa ngo twatsinze u Rwanda, ngo twabanywesheje amazi. Noneho ariko bakakubwira ko bashaka kuzatera ikigo cy'abajepe. Hari abantu babazi ko abajepe ari bakeya, abajepe barenga 2,000. Eka we abari benshi, abarenga 2,000. Ntago bari abantu bakeya, wenda atajya n'umuntu agira ngo abari 30 cyangwa 70. None se wenda ngo babandi abona bari impande y'umusaza ngakeka ko barangirira kuri bariye. Ntago ari itsinda rinini cyane ritoje ku rwego. Urabona muri Afrika hari ukuntu ngo ama special force asigaye ahiri ku butegetsi. None ukibaza special force yaje irusha imbaraga gute garde présidentielle, ariko nyine usanga ibyo bihugu barafashe special forces zifite imbaraga n'ibikoresho birenze. Ariko iyo uzi icyo gukora muri Afrika, ukora ku buryo special force bikubita, ariko none ukagira abajepe bashobora kugwa miswi cyangwa se guhangana n'iyo special force, kubera ko none abajepe bafite n'ibikoresho birenze special force ikibwa. Donc iyo utabikoze gutyo nyine uyoboye special force ni nkaho abagufite anytime yagushyira ku hasi. Ariko ngo imipaka y'abarundi ngo bayikizeho ngo icyo bitanga abasirikare babandi b'umuriro, kuko ubundi imipaka y'u Burundi na Kongo yaravuze ngo ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda bahujuje abasirikare. Nongere nibutsa abantu akantu Neva yavuze, yaravuze ngo M23 niramuka ifashe Uvira ngo azaba ari u Rwanda rurimo rurayisatira, ngo nabo bazahita bambuka bace mu Kirundo. Ariko ko bahaciye ibyo ngibyo Uvira zigiye ifashwe, ibyo nukubu ufite amashyushyu yo kujya muri Purgatoire bazaje rwose pe. Si uguca mu Bugesera, si ho hari ikigo cya Nasho, hari abahungu baba bitoza utuntu twa bayoneti, barabuza abantu bakorera pratique ye babadada rwose bashyiremo imbaraga. Yego komana bashyiremo imbaraga guca Nasho. Ibyo ngibyo aho gukora ibyo bazafate umugozi ukomeye bawuzirika bawunyushike, nibarangiza uwo mugozi bawushyire mu majosi, bamanike mu gisenge, bahagarare ku gatabure tundi bagakubita umugeri. Ibyo ngibyo ni ukwiyahura. Ibyo ni ibintu n'urucabana, ibyo ngibyo nabo barabizi. Excellence igeze kuvuga ngo njya mbona arabirwa bipfusha ubusa ku mupaka ngo bavuga ngo bazotumesa, ngo ariko nabo barabizi. Ubwo se mvuga ikindi kirenze icyo umukuru w'igihugu yavuze koko. Kandi ikindi turabavandimwe n'abarundi, uretse abo badede bakora ibintu bidakwiye ubundi hari icyo dupfa namwe. Ngewe rero reka mbabwire kuri opinion yanjye, mba mbona nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye, mbona bakwiye kwigira kuri mukuru we cyangwa se Kongo wirukanka perezida wavuye muri Kongo wirukanka n'abajenerali bakubwiye bati nukomeza kwicisha abana bacu turakura ku butegetsi.
noneho ukababwira ngo noneho ngiye guca mu Kirundo noneho abajenera bakabikwemerera se bakwirasira ahubwo bamurasa kandi nabyo biba bikwiye. none se Apotre ntago uzahagarara ngo ubwira ngo woreke abana b'igihugu mu mpamvu udashobora gusobanura. Nk'urugero never abajenari bo mu Burundi bamaje ati ko tumaze gupfusha abana bangana gutya wadusobanura ikintu gituma turi muri Kongo turi gukora iki. None yatangiye kubwira uriya mu ministry we Edouard Bizimana ngo ujye uvuga ngo turi kwarinda umutekano wacu nabe n'ibintu byacu, uri kwarindira ko uyu munsi M23 ifite Uvira, ko ifite imbunda yarasa Bujumbura ihagaze Uvira, wigeze ubona irasayo? None si imisi ishize kubitara harashe nuko utahareba? No, nuko nta nyungu bifitemo keretse n'uyisomborotsa, keretse rwose. None se Apotre aba Barundi baba bari mukuri, umva nkubaze aba bayobozi bakarasi Bujumbura baba bari mukuri kuko ntago waba ari umuntu wari y'intumva. Umva icyo nkubaza, aba bayobozi b'Igitega hano mu Burundi bagize gutya bagafunga umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, bakaba bongeye bakazamuka bagafunga umupaka uhuza Kongo n'u Burundi. Aba baturage bakomeje kuba inkoma amashyi y'ubu buyobozi buriho mu Burundi, baraza kubaho gute? Barahigira Tanzania naho ubona hari abitwa ngo ni abajenzi, nabo mbona ngo muri uku kwa 12 ku itariki 28 abajenzi bavuze ko bari bukureho ubuyobozi bwa Tanzania. Icya kabiri ndagira ngo ibyo bintu bibakuremo ni biri propagandist. Ibihe Museveni aherutse avuga ngo inyanja y'Abahinde niye, abantu baramutwama no inyanja y'Abahinde niye. Nko kuvuga iki, hari amategeko mpuzamahanga ibihugu byose bidakora ku mazi. Ni nkuko utashobora kubuza umuntu inzira muri Kigali ngo ndubaka ngo ubutaka bwawe buri hagati ngo ndagufungira ngo unanakayira k'abanyamaguru ndagusigira, ntago byemewe. Ni nako utemerewe kubuza Museveni gutwara essence yacukuye muri Uganda. Ntiwamubuza kubaka pipe, ntiwambwira ngo ndaguca amafaranga menshi ngo ninyaguca suka ngo ntuyame ngo uzayicisha yoya. Nuvuga ngo reka twereke ibicuruzwa byo mu Rwanda bishatse kujya mu Mombasa bigaca Uganda, ntago Uganda ishobora kuvuga ngo ko dufitanye ibibazo bibihacisha. Kabiri, by'umwihariko iyo na Tanzania yafunze imipaka, nuvuga ngo Uganda itegetswe gukomeza ifunga umupaka wayo. Iyo noneho Uganda yafunze umupaka kandi ariho twaca tujya Nairobi, icyo gihe Tanzania ibitegetswe gufungura imipaka yayo niyo twatutanye ibibazo bimeze gute. You are not allowed to politicize mu Burundi se inzira igera ku cyambu cyangwa se igera ku nyanja mu gihe uturanye n'umuturanyi uri enclave. Kuko icyo gihe bimeze gutya rega wajya umwiyenza ugahita uvuga ati noneho gucisha ikamyo rajya umpa miliyoni 10 z'amanyarwanda uyicisha oya. Nuvuga ngo yishyura agicyambu gusa, nkuko kandi n'umuturage w'igihugu cyawe. Nk'urugero, uhinze ikawa muri Tanzania undi akayenga mu Rwanda, mwembi mucibwa amafaranga angana yo ku cyambu, nta yandi mafaranga Tanzania yemerewe guca ikawa ivuye mu Rwanda igiye ku cyambu kugira ngo ijye muri Amerika. Donc abantu bajye babireka kubyuma ngo none se ngo urumva ngo Tanzania ngo n'aba bajenizi ntibemerewe. Bure na Museveni ajya bango inyanja n'iyange ari ubutumwa yari arimo aha. None se Museveni no William Ruto yagiye muri Kongo, no yagiye muri Uganda, yariza banga ngerega Museveni ko yaravuze ngo inyanja ngo y'Abahinde ngo niye koko, kuki se atavuze ngo siye. Nuvuga ngo bari abajenizi bari gushaka kuzagenda bagatangira ibicuruzwa bya Uganda, bagatangira amakamyo. Museveni yo kubabwira kuriya yari nko gushaka kubabwira ati muramutse mutangiriye amakamyo uko ngenza abajenizi ba Kampala niko nagenza abiwanyu yo ngiyo, ahubwo none narenzaho. Mujya muvuga ngo Ruto ngaravuga ngo barase mu maguru none nge naza ndasa mu bwonko. Nko gushaka kubabwira ati imikino mukina ntimwemerewe kumfungira ibicuruzwa, mukina indi mikino yanyu na za politike ziwanyu yo ngiyo. Nuvuga ngo rero yego wenda Burundi ntago bwabikora kuri Tanzania, ariko ufite nk'imbaraga nk'iz'u Rwanda babafungiye nyine ku buryo batagira ubwinyagamburiro, bemerewe kugenda izo jeni bakazirasa mu mitwe bazisanze Tanzania. Abarundi no mwani magambo muzajye muvuga ibintu je sinkunda ibintu biri propagandist. Uburundi byo bikora si byo, ariko byo bango ngo u Rwanda rwafunze ngo na Uganda, yego nabyo bashyira mu kaga, ariko bango na Tanzania irafunga. None se mubanze mu Nese abaturage barimo kugenda ibihugu mu Burundi, abaturage barimo gutaraverisa muri iyo mipaka. Muri Afrika ni byinshi. Ikindi cye gihugu bafungiye imipaka yose uzi
ntago byemewe banze kijye guhera mu Burundi noye ntago bibaho gute se bitabaho umupaka w'u Rwanda n'u Burundi urafunze uhuza Kongo na Burundi urafunze uwa Tanzania hari imyivumbagatanyo ngo arabajenizi unaho ntibari bukinge aba bajenizi ntago bemere gufunga ibikoresho Uburundi nibwo burabo bwa mbere reka nkubwire neva badahinduye imyumvire Uburundi burabo bwa mbere bufungiweho imipaka yose icya kabiri jenizi nyine baraba bameze nk'abari mu mbuga jenizi iri guhangana n'ubuyobozi bwabo mu buryo bwa politiki nta nubwo ifite intwaro wenda nka M23 reka tubyite gutyo mu yandi magambo jenizi ntiyabuza Uburundi guhahira Tanzania ntago ndi kubibona muri iyo nzira kabiri Jenizi itangiye gutwika amakamyo y'Uburundi Uburundi bwasaba ubuyobozi bwa Tanzania ikamyo yawe yose bakajya bayijyana iriho n'abasniper cyangwa se na kamodoka k'abasirikare magambo makeya nawe Jenizi babyumve ntago bagomba kwigira nkaho batazi geopolitique nimba ushatangiye gusabota igihugu gituranyi making sure yuko umetriza geopolitique na international law cyangwa se arabanya Tanzania ndi kuvuga none se simbwira ko nandikiye Marco Rubio ariko ntago wakandikiye Marco Rubio nubwo uri umuturage nta nosi ufite kuri diplomacy nta nosi ufite kuri international law nta nosi ufite kuri protocols za international relations wabukoze amajabu nawe ufite nosi ugomba kubikora hari icyo biziho byibuza kugira ngo utangize ubikoze ntacyo biziho ubwo nyine washiduka wanangije utazi ibyo wangiza kandi we muri kaminuza warize ngo ubw'engineer wahituba nka wa mushiti wanjye wavuze ati nta butaka bw'u Rwanda Kongo ifite wabukandagiye mu yindi mirongo ariko so trompette me ntago mvuze ngo wenda ngo ndamwatatse ahubwo watangira gukora ibintu bya dribble régulier ari ibintu muri basket bita dribble régulier ukasanga nyine wagomba kuba uzi geopolitique uzi ni ibiki ugomba kwitwararika ni ibiki utagomba gukiniramo n'ibindi genda shaka muri iki kiganiro ni uko abajenizi ugatangira kuvuga ngo ugiye gufata amapankarite wandika ngo Osama bin Laden ni intwari uzamura pankarite umunyamerika arohereza kurasa mu mutwe kandi urapfa nk'ingegera ndagira ngo muri iki kiganiro ugira inama ariko ntago wakabaye yoberwa ko Amerika na terrorism na Al-Qaeda hari uko bihagaze nguze nubikora mu Burusiya uyegubye wenda wabikora ku Burusiya n'ubundi bwajya muri duel na Amerika ariko sura bikora muri Kenya ni mo base militaire ya Amerika urumva urabuze ibyo urimo kwere ngo nukuri kwigaragambiriza ngo rutongo ngo rata twebwe dushyikiye ngo Osama bin Laden ngo rutongo must go Amerika iraza kwereka ko ibyo bintu iyo suruduwiri cyangwa muri ture wanyweye utayinywa ushyigikira abateroriste batera muri Amerika cyangwa se bica abanyamerika something like that wari uje kumaza ngo nenge kubwira nti watubwiye ko wigeze kugira inama M23 irakumvira ntago ari inama nabagiriye ngewe warasesenguye barumva abantu bambaje umuntu nese umuntu nimba mbaje ndi umucura bwenge akambaza ngo ubuse ngo Burundi ntubugiye kugaruka kwisubiza Uvira ntagani keretse nibaza bakarwanisha infantry bakabanza bagagarara ku butaka bwa Kongo bakajya barasa M23 abahagaze ku butaka bwa Kongo ariko nibakomeza kwirasa bari ku butaka bw'u Burundi ni kompura ku bigo byose bya gisirikare biri Bujumbura ngaho rero gira inama nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye turebe ko nawe yaza kwikurikiza ikamugirira umumaro u Rwanda akaye abantu bashinja u Rwanda ndaseka muri UN wazo ngo hari imbundiri nzahaha ngo mu Bugarama rwose ngo yarashe ku butaka bw'u Burundi uwa Kongo nawe hari imbundiri mu Bugarama rwose wajya bari babigambanye